Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës nuk do të marrë pjesë në protestën e punëtorëve më 1 maj, që organizohet nga LSM. Kryetari i kësaj sindikate, Jakim Nedëllkov, tha se protesta është organizuar nga një sindikat tjetër dhe sa ata kanë zgjedhur rrugën e dialogut social. Protestot го организира друга федерација, односно Сојуз, така да ние нема да се вклучиме. Ние го одбравме патот на социјален диалог и на преговори и резултатите ги постигнуваме на маса. Инаку тие го одбрале тој пат да одат по улици, тоа е нивната стратегија, така нека продолжат. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Risteski u shpreh se qëllimi i ministrisë është të zhbllokojnë procesin e miratimit të kushtetutës për të drejtat e punëtorëve. Ai shroi se ligji për marrëdhëniet e punës nuk është miratuar prej 8 vitesh dhe se duhet të ketë metoda moderne për të punuar. Наша цел како Министерство за економија и труд е да го отпочне процесот околу донесувањето на Уставот во работничките права, тоа е Законот за работни односи, кој што за жал 8 години се работи, се уште не е донесен, со што би се направиле многу поквалитетивни решенија во тој закон во однос на заштитата на работничките права, меѓутоа исто така и се инкриминира на односот помеѓу работниците и работодавачите, а со тоа би се вовеле и нови начини на работа, модерни начини на работа и работнички права, како што е флексибилно работно време, онлайн работа од дома, флексибилност во работењето. Profesori i së drejtës së punës Lazar Jovevski beson që këtë vit do të bëhet e ligji për marrëdhëniet e punës dhe do të sjellë sukses ndërmjet të gjitha palëve. Силно верувам дека оваа година и таа приказна ќе заврши успешно, односно ќе добиеме закон за работни односи кој што ќе биде модерен, кој што ќе одговара на интересите на сите страни, а тоа се работниците, работодавачите и државата, и кој што ќе може перспективно во наредните 5 до 10 години да одговори на потребите на модерниот пазар на труд. Ndryshe, sot Sindikata e Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë në prag të 1 maj, ditës ndërkombëtare të punës, organizoi debat me temën Politikat e punës dhe marrëveshjet kolektive, korniza ligjore, zbatimi dhe sfidat.